Jagoro mongere migao marita Dr. Raymond Omolo ogolo siem ne josiasa masiya rawere kinde ng'anyo mondo omi oketho mwandu e boma. Omolo kone sirikal ok bi mbalo wang'e ne jonjore manyocha oketho mwandu mag ohala kendo sani obila setogi mondo omi okawnegi okang' mar chik. Nolose kanisa Mathare North SDA kinde romo manokelo jotelo kanyakla mopogore opogore ka moting'o Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed kod jood bura mamoko. Jotelo go dwaro mondo omi obila omak jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua ka gitude kod siaya rawere ne tulo e pacho kae. Watu wanainsaiti watu na wanatembea tunaleta tao. Hii serikali gani hii jameni bana? Shika watu. Kamata watu wakula ugali ndani vile sisi tulikula. Shika watu. Hata Gachagua shikwe. Hakuna kuogopa mtu. Hata ukiimba tam ni ngapi? Hata iwe tu tam moja ni miaka 5. Si katikati, aishi katikati. Na viongozi waliochaguliwa na wananchi wafanye kazi yao. Nataka niombe viongozi, tusichukue hiyo nafasi na madaraka tumepewa na wananchi kuchochea wananchi na kusababisha maafa na kuharibu mali ya watu. Tutafanya vyovyote itakavyo kupitia sheria to make sure that every criminal individual who participated, we will follow the law and we will hold you to account. We believe in democracy and the right to demonstrate. But democracy is not chaos. Democracy is not violence. Democracy is not anarchy.